Megbia thoi long nit terang LP school patho aklama long Karbi long Thomas Konsela long ye Madhuram lek thela pen rongara chengrung pet pen kaching kiga chethana mai kepadopon lakha kresi lamper constituency ga parlo Megbia thoi long nit terang LP school patho aklama long theria cheklone phai keparni Karbi long Thomas Konsela long ye Madhuram lek thela pen Megbia thoi la pen eregong rongnera chengrung pet pen kaching kiga chethana mai kanipon bangsolong rong ro parlo kaching toramo kedeng ponje puthak la pen toklang amo Anso se kecali ke paparang pon tek japan bangso mailong cetan cemompon lapen kewanji karbinikan kimi surini rengko rapo singkana bangkik megbia thoi hawara long si karbinikan kimi katalan bipon popusi yem lekthia saho pen ningjepon bangso kachingki kachethana mailong alisar po mana peng pen langpher local mc mate karbinlong Thomas Konsela long ye Madhuram lekthe bukla municipal board chairman hemsing teron langpher vdc chairman noren keling junaki lekthe pi jersong teron anita saikia Bukla Lem Chairman Indro Tokbi Langpher BLCC Chairman Bipul Bora Ward Commissioner Doan Lapen Megbia Thoi Lapen Erekong Arong Asar Atum Chetong Dunpen Bangso Kachingki Kachana Mai Samjin Men Pachun Ponlong Pamelo Bangso Kachingki Kachana Mai Judet Pen Megbia Thoi Lapen Erekong Rongnera Tompen Anesans Tami Patik Pan Isia Heme Chukimia Pankelena Kisungdo Ahem Pagap Krampen Idu ke Thak ke Chari Nani Hola Bangta Artu Thetan Kedantang emisi election hot ini tunggu puson si langfera farman karja dumunjima hola soho ini tunggu kenan ke mata kisunggulo supahai dunte langfera farman nomi wanunima laso putha galama bangke anutin bangku bangki Thomas kami ke mata pondolo pinili tung Kethegong lo, hola so election ahut, ilitung ke mangate, ilitung ke mathate, pini ilitung sikop lo. Langfer pe, ilitung kacutoy dula bang pu, apan ongdung abut pe ilitung pahay dulanji, kula puson akimang itu pe ilitung ongdung abut pe ilitung pahay dulo, lapen ke, nang ilitung akhir jumete. Karbiang Autonomous Council long kecari ini long kacing honai CM Sir Dr. Tuliram Ronghang Alidar Sibolong ini langfera farman isi man petana tilo lamake iye mama lang ini mana piporwa iye long pe keklem ke dam nahi asai kopi pisi keklem ke dam nahi ma Arpuna bidepen Karbianglo angka kupuson si kecari dunthegima lahai putha galang sami penangan ini cari dulu akesar atumlong bidisuri enpen pini Karbianglo Autonomous Council kecari sorkarona ningka nesira acitiman ini kardam ini dah Megbia Thoi lapenke eragao lahini agok komiti Atomum Camp Kedamkang Karbiang Autonomous Council Kilig Ahut Alang itu makinang ada lokal dan aku kebetulan anukan surat yang kebelas alang itu nanti kudun lo mate nanti dari dulu pengen nilai tangka lingkarong itu ini dah Megbia Thoi lapen ke eragong ahawar aklimang far bibiti sarpisar ku bawasar gede ngetumpen anesan surapui pula puson amai pini dapat tukon langsung patuton saya kecil sudah langsung kami lapen ke nilita ini lah somai lawan aja tong nulong pen uthor alang itum athengno Kacetong sulong labangken di kaning carong piglo. Open kelang itu mahir jumi pensi asontin akimang long kami pilitin cun kanunji. Alang itu makang hon. Dotik si ilitum aprang paprang utegi. Ako si pinida itu itu kami alasan surat kuliah tabagay. Open cisi kono open ke non ilitum adi maklo kami kata cisi kono lagu. Nono bangke alasan surat kuliah cisi pinida. Amai bangke tempat kita.
aduga we megbiat hoy hawar langfer kudamo ko te langfer lo pu megbiat hoy lo lapen ko bari lo kalko bi wire langso laha hello kita kinai nai la langfer hawar kita pidam ko lo si langdam lo ko ta kasi milis tame asal ke bap ho ba hawar si initiative hello ko bar kalko bi wire langso longchap non bari long konon hol hai jis tame ni penan ka humdi dam patolo penja holadak ararat tumbenta bedamtan situyoni jontama prang sabe lapusana main ni sati dammo je alang itu kami di sini aronge kasipi ni hangu dalam sawar sai tipi contacted ason doko boksi alang itu kami kai mata papi itu asinon ni lima thalo je hawatin la papi hu la fera la papi hu bahawara no bangke nile betang na bensi rarat tumpen ini from cetan long ye from ane sancho pen isu ke boy lam cetan long ye from sini ka pesan namai ni papa paniku ini dak tapacun paniket no kami sihatongjo athoy la pen takuli hawas kami di paniku ke wangi karbini kan ni mistami ni ledang ni dia pasi di paniku peneng ba anon hang aciklo kan ko la ko rason kan ba ke dang ni dia pasi di paniku ladang hawar tu kami lahai gitu ajutan pangcu konanya kana bangke itu bori kona konnya pasi sini dewan ni kana bang bibi ponje kana mesti sipon MP election ke lage opposition ke langser ke strong ave ako aduga ves tami ele tum thekono aduga ves tami non ke charibom sarkar Bharatiya Janata Party sarkar se samjin pen cari pun momlo la pencing jola sai tami kita pun mom nasirara tunta chini inon koi bangke langfer pena bangke tum ke damtang ko anma la pen itu ko ke ong silong fuji highest bud itu tunta langfer ha